kampung itu musim apa aja? Kayak gini mah biasanya main kleci. Ini kita tantangin si Koni sama si John no. Kita seruan ntar. Nah baru kali ini gue setuju sama lu. Ya udah nunggu apa lagi nih kawan? Mau main kleci dulu dah ah. Mbak, pergi dulu, Mbak. Ya udah. Pergi dah sama sekali. Pergi doang modalin kagak. Daripada gue bete terima mending gue main lagi sama si Ojan dah gue balikin dulu sama si Subur dah. Lawan si John gue jadi main lagi dah si John dah. John ayo kita main lagi. Yuk Lawan apa emang kita? lawan si Subur golongan nah. Udah yuk. Bur, ada sepatu sih. Wah iya itu. Ada squadnya itu. Buset dah. Siapa aja no? Lah si Gagap sama si John. Ya udah jangan banyak ngomong. Ayo, kan yuk makan cucur. Meluncur. Ayo. Lalu punya modal berapa lu? Set lagi nanya begitu, modal gua ada tuh. Set dah, ayo dah. Kalau kurang mau nambah. Udah kita ke lapangan. Ayo. Ngomong ya itu modal gue tuh Modal gue. Lah bocah ngomong doang gede, modal dikit. Parah bener bocah nih. Lu jangan mentang-mentang kleci gue dikit. Belum tahu aja ntar gue main. Lah ya udah ayo kita pimpa dulu. Pimpa layung gambreng. Wah gua duluan nih ya. Ya, lu boleh. Ayo lagi. Pimpa layung gambreng. Gua kantung. Gambreng. Nih, lihat nih lemparan pertama gua nih. Oke, gua lawan nih. Lah, Ayo, ini mah makanan gue semua. Nih giliran gue terakhir nih. Ya udah ini mah habis. Ini bisa apa nih? Gue hantar duluan. aman enggak teman-teman? Aman enggak? Ampun Jan, parah bener lu. Bagi biar main udah dikenain bahaya lu. Gak resiko. Kalau main sama master mah gitu. Ya ampun belum gue main gua udah sejengkal bae itu. Ya elah. Ya lah bur, lu mau aja gue bego-begoin. Tadi mah awalnya seru-seru. Sekarang mah gue mah gak mau. Udah lu ya bur ya. Pulang dengan tangan hampa. Gila lu Jan. Katanya lu seruan lu, tapi punya gue dikenain lu. Waduh parah bener lu kasus Ya lu. gue gantar lu. Ini mah dah gacuan gue ini mah dah. Aduh, mana nih atu-atunya ini. Hancur dah disiprek ini mah dah. Udah siap-siap lu ya John ya. Jadi mangsa terakhir gue. Udah bayar dah sama gue dah. Gue udah menang banyak ini. Pengen pulang gue. Gila pada kalah semua ini. Gue bingung gue main ini kita ini. Aduh, yang segininya ini kleci ini. Udah bayar. Gue udah lapar nih. Pengen pulang. Bayar. Wah soe banget lu Jan. Udah menang kabur lagi lu. Wah bener-bener lu. Makanya besok-besok jangan ngelawan gue. Gue balik dulu dah. Soe lu Jan. Aduh.